Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane alishoni-ke lingenazi indaba zalo usebuyile kuSimomoza okuyena ke wodumo osethekwa nyakazisa kumhlaba wonke kakhulukazi-ke enkundleni-ke zokuxhumana labo-ke abathanda kumaskandi uSimomoza-ke sefele kwavula amafayela nje-ke athi-ke enze ngalesikhathi kusekhona kuleli qeqebana-ke lamadombolo uzokhumbula ukuthi kwaba-ke nethimu-ke yebhola ehamba kidla amadombolo yonke lemisi iphinde kidlale-ke ibhola leyo thimu kuyanyamalala kwangase ukuthi-ke kwenzakaleni-ke ngayo uSimomoza sefele kwagequla kamagula waveza ukuthi-ke phela okwenzeka ukuthi-ke kuney'nkinga-ke bese zikhona lapha-ke uKhuzani wabatshela ukuthi-ke ithimu-ke ngeyakhe uthi-ke yena-ke ngokwakhe kwayevele emvumela ukuthi-ke ithimu-ke ngeyakhe kodwa-ke abanye-ke babaculi-ke bapokoqa bala-ke baphethe ukuthi-ke ithimu kaKhuzani ofaka phakathi ukwazinsele kanjalo-ke nonto encane phakathi kwabantu abagcina-ke sekusuka uthuthuva-ke phakathi kwabo kwaba-ke unto encane-ke noKhuzani unto encane-ke usolwa ngokukhipha kamagama kanohlevane ayiwabhekise ngqo kuKhuzani unto encane kuthiwa kuyena owaphoqelela ukuthi uKhuzani egcine-ke edikilile indaba-ke yaleli ibhola ukuthi-ke ashiye kanjalo ude kwazi kwavela igama lokuthi ithimu akusiyona kaKhuzani wena Simomoza mawukuthi ucabanga ukuthi ithimu kaKhuzani kulungile akahamba uKhuzani thina sosala-ke sizimele ithimu ngizoqhubeka uthi-ke uSimomoza-ke kwaba-ke unto encane okufanele kahamba ayoxolisa-ke mandaba uthi ngokwakhe uyabona nje kusezama ngayo yonke indlela ukuthi kasondele kuKhuzani uma ngabe-ke nemicimbi noma kehlele ngokumehlele uyayibe ngoqala unto encane ukuvela-ke uthi-ke lokho yena ngokwakhe uthatha njengomuntu ozama ukuxolisa kodwa akusafanele ukuthi kazoxolisa uSimomoza uthi-ke leya thimu yabulawa unto encane benokwazinsele yibo babekade-ke bekhona nongelovi kodwa umuntu ongibhongoza ekuthenini-ke ame agcine-ke dikilise kuKhuzani kwaba unto encane lo osesithombeni ohleli-ke noKhuzani khona manjalo unto encane kube seyiphendula incwadi kanjalo-ke benayo ukwazinsele yeza-ke ividiyo yakhe unto encane ubeke sebhala-ke kuFacebook wamtshela kabhoqo wathi kuqambelana ma ngoba-ke wena walala-ke nomfazi womuntu wena esasinaye khona ethimini lona-ke sasimhlonipha kakhulu wena walala nomfazi wakhe wena wabaleka uze uyamkhumbuza ukuthi uyakhumbula yini sisempangeni ukuthi wazi wasicela ukuthi asibe ngama-bodyguide yakho ngoba kusola ukuthi kawuphephile namhlanje uqambelana mangama uthi-ke wena wawukadumile ufuna-ke ithimu ngibuye ngoba wena into yakuhambisa kusiyo lena oyishoyo kodwa ukuthi ngoba walala-ke nomfazi womuntu wena nawe lokho kuyakwazi ukwazinsele-ke uthi-ke yena ema-change room lapho kwasuka khona umsindo nokuyilapho uSimomoza asho khona ukuthi-ke wagcina-ke sekuphuma amagama kabuhlungu ebheke kuKhuzani uthi ukwazinsele kwagcina sekuphuma-ke isibhamu uthi kunabaculi abahlonishwayo abanama-brand ngempela angeke kawabale okuyibona-ke abagcina sebethi-ke wekwazinsele musani ukulamla njalo ningabafana mana noke niyiyeke insizwa-ke iquthane ngenqupha uthi-ke zaphuma isibhamu zazikhona abaculi beyiphethe sanibonani njengoba ngishilo ukuthi leya beke ividiyo yokuqala le video yokuqala-ke ukuthi nje ngifuna ukuphendula uSimomoza direct lena-ke sibili-ke manje ngicabanga ukuthi izophendula abalandeli mhlampe nabanye abantu abanesifiso sokuthuka mina nonto encane mina bafowethu ngibona kungcono vele ukuthi nithuke mina nonto encane ngoba mhlawumbe ukuchaza kwami kuzophelela khona la angifisi ukuthi kugcina kungena amagama abanye abaculi angifisi futhi ukuthi ngigcine ngilimaza ama-brand noma ngihlula ukucabangela ama-brand abanye abaculi egameni lokufuna ukuzithethelela mina nonto encane nongelovi kodwa ngizothi mina nonto encane kakhulu ngoba uma sokhuluma iqiniso lapha e-changing room uma abafowethu esasinabo lapha ababekhuza kwakuyimina mhlambe nawabona nama-video masisuka nje emagroundini nje imina wayikhuza kakhulu from egroundini ema-changing room kwakuyimina uSomntwana kanye noNjoko mina nje amagama azaphuma abheka ngakimi ekukhuzeni kwami kwathiwa ngathi senikhuza njalo ngathi ngabafazi anoke niyiyeke insizwa zelo ibrand enkulu ke le ekhuluma lokho ibrand enkulu mhlambe enkulu kunathi sonke esasikhona phe changing room so nawe ungachecka nje ama-brand ayekhona e-changing room because futhi angizokuthanda ukumention igama lalo muntu ngendlela ebucayi ngakhona lento kangangoba ngalesa sikhathi lesi kwazi kwaphuma ngisho nezibhamu zaphuma ibhamu lapha e-changing room angeke
angeke uSimomoza kuveze lokho because kunama brand akawahloniphayo, kunama brand akawacabangelayo, kodwa ukhethe ukuveza lokhu kukanti encane kakhulu. Still mangase kuthiwa siya deep sigcina sikhuluma ngalento, ngaze kugcina kuphuma ukuthi kahle mina e-changing room ngimsulwa, because angaze ngithuke umuntu futhi angaze ngikhiphe isibhamu, kodwa bakhona abayikhipha ibhamu e-changing room, ngoba kunamanye ama-brand okumele avikelwe, kunamanye futhi akumele abulawa. Angisho futhi ukuthi mina abaculi abaphumela obala bechaze, kodwa ngiyafisa ukuthi engathi bengaliqondisa lolu daba, because ngiyazi ukuthi for the fact ukuthi njoba wonke umuntu athula kangakhuluma ngalo, it's because wonke umuntu uyaunderstand ukuthi lento le ilimaza ama-brand amaningi kakhulu. Mina-ke impi yami enkulu noSimomoza yasuka ekomidini, ngamxosha ekomidini sinontencane. Kwakunekomidi-ke lapha elaliphethwe yimi, uSimomoza, uNtencane noThandazane. uSimomoza nje wahlulwa ubudoda, wabhakuza wayale okwagcina kungiphoqa ukuthi ngimkhiphe lelo komidi, futhi ngaze ngamxosha nasethimini. Ehlulwa yikho nje lokhu ukwenzisa kwendoda yenza bona lobufazi lobu. Abantu ababehamba phambili kumxosheni kwakuyimina Mntoncane. Isizathu ke sokukhuluma kaNgelo V noma sokungena kwegama likaNgelo V, igama likaNgelo V livezwa ukuthi uNgelo V we-management ye-team, which means kwi-management ye-team kwakuyimi uNgelo V, uMalu Mthuthani, uMfokandlovu, wayizama ngayo yonke indlela ukulungisa isimo kuleya team, kube noGig uMfokaMasinga, kube naye kuKhuba uKhuzani. So ngesikhathi sekuphumile uKhuzani, si-management sahlangana sazama ukuthi sithole umhlahlandlela, sithobisa isimo egroupini ngakusasa after uKhuzani sebhala statement sokuthi uyaphuma. uKhuzani statement wasiqala sibhala ngakuthina kwi-management, wagcina kwi-main group. So thina sabe sesazi ukuthi uKhuzani sephumile. Meqeda ukuphuma uKhuzani, sabe sihlala phansi nge-management sibheka ukuthi isimo singasilungisa kanjani ukuthi team ingahlakazeki. So ukukhuluma kakhulu kaNgelo V kwakhambisana nokuzama ukulungisa isimo ngokumyalelo we-management. oMalu Mthuthani bangofakazi, noGig uMfokaMasinga bangofakazi. uMalu Mthuthani ngaleso sikhathi wayehlushwa kakhulu network noma webhizi ngemisebenzi angazi, kodwa wayengatholakali kakhulu ngaleso sikhathi kuWhatsApp, kodwa kule mihlangano ye-management wayekhona futhi esasikwenza sithunywe management. Ngokuba uSimomoza wayesebuyisiwe ke ethimini, enza bona lobhukazi. Ukubuyiswa kwakhe ethimini wayiqretnisha i-team ukuthi uzokhipha zonke indaba zasethimini, ekhiphe yonke into nge-team, ekhiphe zonke izinto esisuke zenza sisodwa siyi-team. Kwathiwa akabuyiswa uSimomoza, wabuya kuSimomoza. So maybe uSimomoza mayiqeda ukuphuma uKhuzani egroupini, uSimomoza wayesenza okusha, wayeseba yibhukazi. Lapha uNgelo V nami sizama ukulungisa isimo ngokwazi ukuthi njengamanje si-management sivumelana ukuthi i-team ayiqhubeke, while eceleni kusancengwa uKhuzani. uMalu Mthuthani yena wevolunteer ukuthi uzomncenga uKhuzani, uzombuyisa uKhuzani egroupini, but uSimomoza wayefuna ukuthi kwenzeke ngendlela yakhe. uSimomoza wayefuna ukuthi wonke umuntu ayidikile i-team, ayishiye i-team. So ngaleyo ndlela ke sasizama futhi ukuqondisa libona lobo bhukazi ukuthi sithi sihlangene sizama ukulungisa isimo, kube khona umuntu ofuna ukuthi yena enze ngendlela yakhe enganabo kwabuholi bokulungisa izinto. So uNgelo V ungena ngaleyo ndlela, igama lakhe liqhama kakhulu ngaleyo ndlela. uGig uMfokaMasinga, ucoach, naye ungomunye wathembisa uSimomoza induku ikhathe eziningi, ngakho lokuhlupha kwakhe kwakungemina ke ngedwa. Mina ngathi ke mase ngisaqhubeka nemiyalelo ye-management ngithi ngibuyisa uSimomoza ngimfaka endleleni, uSimomoza wabe saqonda nje kumina, esehlala nami ithonto. Khona lapho hawuma ngithi nangu uSimomoza ekhwele delete, ngabe sengimtshela ke nami ngendlela engimtshela ngakhona, saxabana. But even before sixabana noSimomoza kwase kunenkulumo ezivelayo zokuthi i-management idla imali ye-team, okwasimangaza because kwi-management kwakukhona imina, uKhuzani, uMalu Mthuthani, uGig uMfokaMasinga, kanti noNtencane wakwaba khona egroupini. So now isizathu esikhulu se-management esasenza ukuthi kungathi mayiphuma uKhuba mase siyaphuma nathi siyalandela noma kuthiwa i-team ayivalwe, because wayengayena umuntu oqala evama ukuphuma egroupini ngenxa zey'nxushunxushu ezazikhona. Baningi abaculi abaphuma egroupini, abanye bephuma bebuye.
abanye bephuma forever. Umuntu encane wakwaphuma exabene negroup, exabene neteam, uSminoff wakwaphuma, uJiva wakwaphuma, baningi abake baphuma, nabo Simomoza bakwaphuma, Inqwaba oMashelela abake baphuma. So umculi mayiphuma wayiphuma nezinkulumo zokuthi mhlambe akaphathekile kahle lana sasihlezi ke sibambana esekhona nayo Khuba ukuthi bafethu umuntu ophumile akangalandelwa, umuntu uma esayithanda team uyobuya. So still management yahlala kuleyo myalelo. Yabona nje mina ngiyaphila kakhulu into encane, kodwa ithi mayibhedile iphumile egroupini ngangingamlandeli mina ngiphume naye. Mhlambe kuneyithombe kubonakala ngijima naye la sisemakhaya eGreytown, because siyaphilelana even ngaphandle kwebhola. Kodwa sasithi masixabene ebholeni, ngoba sasixabana ngempela ebholeni mina naye, sasithi masixabene ebholeni, kodwa ngokuphilelana kwethu kwaseceleni sasiqhubeka siphile, sihlangane sijime ndawonye, kodwa ufika ukuthi asisadlali ibhola ndawonye. Kahle iyona into engizama ukuyiveza ukuthi kangangoba le group le kwathi makuphuma uKhuzani ngamemezela ku management after sekuvela ukuthi asidla imali, ngabe sengimemezela ku management ukuthi hayi bafowethu mase kunento esikhuluma kanje kuthiwa sidla imali kubeni kuyithina esikhipha imali, ngisacela ukhoxa ku management, ngisacela futhi ukuphuma egroupini. Bayakhumbula bafowethu bangincenga bangifonela ngicela ungaphumi aluze lilungise lo daba, ngavuma ngahlala ukuthi siyalungisa ke lo daba. Kulapho ke sasesixabana khona ke noSimomoza egameni lokuthi sizama ukulungisa i-team ukuthi ayingahlakazeki, i-team ayingafi ngokuba sekukhona oyedwa wethu osaphumile. Sasinethemba lokuthi asukile soba nendlela futhi yokumbuyisa kuzokwehlisa umoya, kuxoliswe la akangaphathekanga kahle khona, kanti ke futhi naye sasikulindela ukuthi mhlambe engehle exolise la akangayiphathanga kahle i-team khona, uma elibona iphutha lakhe. Kanjalo futhi ne-team ayoxolisa uma nayo ilibona iphutha layo ngokwenza kwayo lokho ayikwenza lapha ema-changing room, because ema-changing room bancane kakhulu abantu abebemsulwa, akekho umuntu wayemsulwa ema-changing room. Udaba olukhulu lwenzeka lapha ema-changing room. And I believe unamanje igroup isekhona. Igame yokugcina ile eyidlalele uJ yayihlelwe khona lapha kuleya group ngomyalelo ophuma kuyena uKhuzani sengaphandle kwegroup, ecelile ukuthi ucela oMaskandi behlangane kukwenziwe iactivation eCarnival City. Kanti ke wayeseke wawahlela lamagame amabili eThekwini engasekho egroupini. Kulawa seThekwini angibanga khona, kodwa kulawa seUJ noma mina ngingasekho egroupini, kodwa ngaba isimenywa ngafika ngazodlala ngimenywe yibo abafowethu ababe khona egroupini. So kodwa mina ngabe sengiphumile, ngaphuma nenike egroupini after ngibona ukuthi isimo siyahluleka ukulungiseka. uKhuzani esebuyile wazochaza ngokuphuma kwakhe. Kulapho umuntu abeka umbono wakhe, wabeka icabanga leso sikhathi leso. Wathi uKhuzani may conclude ukuthi ayena ngempela uyaphuma egroupini. Wathi noNjoko mayivalelisa ngabe wesithathu ukuvalelisa, wathi mayishaya left uKhuzani wawushaya uNjoko left, nami ngabe sengushaya left wami. So ngabe wesithathu ukuphuma kule group. Sabashiya, which is I believe manje i-team igroup isekhona. Nginenkolelo ukuthi ukuba ibrand uSimomoza ubengekayenze lento, but akazi nokuthi yini ibrand. And lento ifana nokulala nomuntu wesifazane maqede ekushuthe unqunu ungaqokile maqeda iposta lento, because akazi ukuthi ibrand kahle ivikelwa kanjani. Ukuba uyazi ukuthi ibrand ivikelwa kanjani uNjoko njalo uSimomoza ngaba akayenzile lento akayenzayo. Ingakho ke kwayena uKhuba angakaze chaze ngalento, ingakho nabanye abaculi bengakaze bephumele ngalento, because it was more of a brand threatening kuye nabe bekhona e-changing room. Kulapho ke waphuma khona ke isinqumo uKhuzani ukuthi yena uyishiya i-team because lento uyibuka ukuthi izogcina ilimaza ibrand yakhe, kanti ibrand yakhe uyisebenzele kanzima and angakwazi ukuhlala. Because yonke lento le yayilimaza ama-brand. uSimomoza ukhuluma ngayo yonke lento ngoba akayazi ukuthi i-brand idinga ukuvikelwa. Wenziswa nje ngempela, wenziswa kukaNondindwa othe walala naye maqedwa kushuthi unqunu ngoba nakho efuna ukutrenda kwangaleso sikhathi. Thina singama-brand bafowethu angesikwazi ukuthi sichaze ngobudeep bayo le ndaba, sesigcine sifaka amagama abaculi because siyazi ukuthi lento izolimaza abaculi. So bafowethu abafisa ukuthuka mina nonto encane abasithuke, besithuke beze befike la abafisa ukufika khona. Futhi angifisa uKhuzani ukuthi ayichaze lento futhi akhulume ngayo ngoba izogcindiluleka. Mhlambe abaculi uma befisa ukukhuluma ngayo bengakhuluma ngayo just ukuvikela into encane kakhulukazi, because igama lakhe lithinta kakhulu, kanti futhi support uyithola kubona abaculi bakaMaskandi. uSimomoza wenza into ebudedengu kakhulu bafowethu, singadlala nje futhi ningenza ngazithanda ibona. uSimomoza wenza into ebudedengu, ulimaza igama lakanto encane, siyibiza nge-character assassination lento akayenzile. Futhi uzama ukumbulala ephila ngayo yonke indlela, ngendlela akenze ngayo. Bafowethu abafisa ukusithuka bengaqhubeka besithuke, akukho okunye sokuchaza because we understand ukuthi usho ukuthini ukuprotect brand. So angesikwazi ukuthinta amagama abantu, angesikwazi ukuthinta amagama abaculi abangakaze bekhulume ngalento.
izathu sokuthi sifake ukuthi uSimomoza wayne inkinga neteam, it's because ikhathi zonke nokuxoshwa kwakhe eteamini kwakuhlangane nokuthi wayengawa attend ama games, wayengafika emagameni, wayifika kuma game aseGoli because kwakunzima ukutravela kwakhe ngoba wayesaba ukuhlangana nale ndoda umculi ekhona eteamini, akayenza into ekhohlakele eyasenza ukuthi sihlanganise imanagement izama ukulungisa izikhathi eziningi. Ukubuya kwakhe uSimomoza sasihlezi sithi uSimomoza kulungile ke sokuvikela ukuthi le ndoda ingaze kufike la yona esifuna ukukufikisa khona. So bafowethu bekuyivideo yami yokugcina le ngichaza ngalolu daba, seningakukhuluma futhi nikukhulumayo ningithuka endlela ningithuka ngakhona, ngiyanikhulula kulungile, ngithukeni niphinde futhi nimthuke into encane, kodwa iqiniso ilona lelo. Akukho okunye okudeep enizokuthola from kimi noma into encane. Abafisa ukuyikhuluma indaba namafisa ukuyilula bengayilula, uma beyilula ke akukho inkinga ke isiyodibana esikhaleni kaNtombela.